Temaşevanên hêja vê heftaborî li Ewropa li bajarê Kölnê Almanya tam 300 rewşenbîr û hunermendên Kurd hatin bahev û bi civîneke çapemeniyê deklarasyonek parvekirin. Deklarasyona wan derbarê ev geşedanên dawî de bû, kan binerin bêkî tevlêbûne û peyamên bi çi rengî dane. Di şexsê rojhat û erdal de ji bo hemî şehîdên Kurd û Kurdistanê ez we vexwendî deqakê rawestandinên şehîd rêberê tekoşînamene em ê soza wan bicivînin. Demeke got dewleta Tirk êrişên xwe li ser herêmên parastina medya xurt kirine. Bi hevkariya bu dijminatiya em nabîn hevkarî yan xiyanet jî bi dijminatî û hinderê projeyê de Partî Demokratîk Kurdistan got li gel artêşa Tirk di nav planekê de yê êrişî çeperên gerîla dike. Ji bo wê jî wek hunermend û rewşenbîr me hewl da ku em daxuyanîkê û deklarasyonekê amade bikin. Devleta Tirk a dagîrker bi fermana Erdogan û bi daxuyaniya serokê mîteyê berê Hekam Fîdan re hemû binêsaziyên Rojava û cihên jiyanê ya gel wekû nexweşxane, depoyên avê, depoyên genim, santralên elektrîkê, kargehên xizmetwarî ya li gel û cihên din wekî wan hedef digire. Li gorî hiqûqa navnetewî ev êrişên dewleta Tirk sûcên şerin û sûcên li dijî mirovahiyê ne. Cîhan bêdeng e. Bi taybet jî pedekeya ku bi lez û bez çalakiya fedaiya li Enqereyê şermezar dikir, gelo ji bo çi êrişên ku Daeş û Tirkiye li ser Rojava û mexmûr dike şermezar nake. Ev hemû ne tesadüf e. Ev bi her awayî berdewama êrişa li ser rêber Apo û qirkirina hemû gelê Kurd e. Em bang li gelê xwe û hemû hunermend û rewşenbîrên demokrat dikin ku li dijî vê hovîtiyê xwedî helwest bin û li her deverê dakevin qadan dengê xwe bilind bikin. Hunermend û rewşenbîrên demokrat em weke rewşenbîr û hunermendin dilsoz ên ku bi nirxên azadiyê yên hemû gelên cîhanê bi taybet gelê Kurd ji bo parvekirina vê daxuyanî hatin cemhev. Weke pêwîstiya erkên xwe yên civakî em dixwazin xiyaneta li nirxên azadiyê yên gelê Kurd deşifre bikin. Balê bikişînin ser rewşa tarî ya ku welatê me tê de ye û li hember îtîfaqa Kirêj, APDK û faşîzma AKP û MHP re ku ketiye nava tevgerê helbesta xwe ya zelal nîşan bidin. Ev siyaseta Kurdî Gûrê nabûne gunahan bi navê PDK'ya naherîbêtir ve rolê dilîzê. Partiya Demokrata Kurdistanê kam mesela hinek heval dibêjin dibe ya kam nebêjin yexanete. Peki hûn navikî lê bikin? Va çi ye? Devleta Tirk her roj li Şengalê, li Maxmûrê, heta li Kerkûkê, li Silêmaniyê, li her derekê dixe, hûn li ku ne? Yani o hûn vê jî aşkere dibêjin, raderim PDK derdikevin dibêjin, lomaj devleta Tirkiye dikin. Dibe ber pirsyarên PKK li viral çiyanî, çima naçin li wan naxin. Yani vel hûn li hember gel dibêjin. Peki hûn navê vê mirov nebe îxanet mere bibe çi? Tu Kurdî nabe de dijmin, tu rêya dijmin tevayî ve bike. Tu hemû bajar û gundên Kurdistanê bixe karargahên mîtê, ên istihbaratê, yên ordiya dewleta Tirk mera Kurdîna her tiştekî bide û dijmin were lê bixe. Mera rêya ji wan re çê bike. Bargehên gerîla hemû deşîfre bike. Mera ve alîkariya dijmin gişkî bike. O dijmin rabêbêje bi ya nebêjin Kerkûk dilê Kurdistanê. Kerkûk bajarekî Kurdan nîne. Hûn jî bêjin wele rast e. Birêz Nêçîrvan Barzanî derdikeve dibe rast e, dibe rast e. Serokê Tirkiye rast dibêje. Peki em ji ve re çi bêjin? Tiştên dikin îxanetin navê vê ne di nava hemû milletan de her derekî dunya navê vê îxanetin navikî vê din tune ye. Mera dijminê xwe re bixebite, mera karê dijmin hedefên dijmin mera xizmeta wê bike, navê wê îxanet e. Berengarî dijmin û berengarî xwe firoşan bibînewe, dilniyatan ekemewe, dilniyaşim li wê ke serkewtin nizîk e û rêgayekî rûnman li rê û etwanîn serkevin beser hemû kost û
کۆست و تەگەرەکانە کە دوژمن بۆی داناوین. ئەمە لێرەدا من بەڕاستی دڵم بریندارە لەسەر ناوی هەموو هونەرمەندان ئەم قسەیش ئەکەم لەسەر ناوی هەموو هونەرمەندانی هەر چوار پارچەی کوردستان و تکایە هونەرمەند ئیتر بێدەنگ نەبێ ڕەوشنبیر بێدەنگ نەبێ ئەوانەی کە دەست بە قەڵەمێژن دەبێت لە بەرامبەری ئەم خیانەتە ڕاوەستن و لە بەرامبەر ئەم خیانەتەوە چالاکی بکەن بێنە سەر شاشەی تەلەڤیزیۆن بێ هیچ ترسێک قسەی خۆتان بکەن ئەگەر قەرار بێ ئێمە بینە کوشتن ئەگەر قەرارە بە دەستی کوردی خۆمان بین بە کوشتن بابین بە کوشتن بەڵام قسەی خۆمان بکەین ئێمە بە ساڵان لە بەرامبەری دوژمنە قسەی خۆمانەکەین زیندانە کێشین ئێدام ئەبین نازانم ئاوارەی هەموو وڵاتانی دەربەدەر ئەبین بەڵام بۆ ئەبێ لە بەرامبەری حەزب کوردیەکان بێدەنگ بین بۆ کی ماستاوەکەینەوە ماستاو مەکەنەوە تکایە ئێمە ئیمڕۆ ڕۆژی ئەوەیە کە یەکتر دەستی یەک بگرین بەم شێوازە دەبێت لە بەرامبەری ئەو کەسێکە ناتوانانی ئاخی من بپارێزێت دەبێت بەرپرسیار بێتە بەر شاشەی تەلەڤیزیۆن وەڵامی من باتەوەکو ژنێک من ئێستا ناتوانم بڕۆمەوە بە باشووری کوردستان لەبەر چی لەبەرەوە بەڕاستی ئەحساسەکەم ئەمنیەتم نییە لەوێ چۆن هەم ئێرانی تایە هەم ئەمیتی تورکیژی تایە دێ ئەمە خاکی کوردستانە من ناتوانم لێرەوە بڵم بەڕاستی من کوردستانێکم هەیە ئەمە ئێمە هێشتا ئازاد نەکراوین ئەگەر ئازاد کراوین تەنیا بۆ سریک ئازاد کراوە کە هەم ئەتوانن کاری خۆیان ببەنە پێشەوە لێرەدا داوا ئەەکەم تکایە ئیدی بەسیکەن ئێمە ڕۆژیەوە هاتووە کە ئیتر حەقی خۆمان بسینی بەسە تاکەی کوشتن بەسە تاکە ڕۆڵەکانمان لە شیمیاباران کیمیاباران دەبێت شەهید بکرێت کە دەوڵەتی داگیرکەری تورک بەبێ هاوکاری دەسەڵاتی سیاسی لە هەرێمی کوردستان کە بەشی هەرە زۆری لای پارتی دموکراتی کوردستانە بتوانێت بەم شێوەیە جینۆسایدی گەلی کورد بکە و بەم شێوەیە شنگال کە جارێک لەلایەن داعش بە پاڵپشتی دەوڵەتی داگیرکەری تورک و پارتی دموکراتی کوردستان جینۆساید کرا و جارێکی تریش ئەیانەوێت بە هەمان شێوە جینۆساید بکرێتەوە بە ئیمزاکردنی بەیاننامەیەک لەگەڵ حەشدی شەعبی یاخود دەوڵەتی عراق بەشێک لە میلیشا عەرەبەکانی عراق و لەگەڵ دەوڵەتی تورک و لەگەڵ پارتی دموکراتی کوردستان بۆی جارێکی تر شنگال هەم ئەنفال یا جینۆساید بکەنەوە یا داگیر بکەنەوە. بله نه ممکنه گومره تبلیغ دکلراسیونی نه به امجی بدل و جان پشتگیریه و دکلراسیونی دیگه